Bok. Ušao sam malo preduboko u jednu, ovo je drugi put da pokušavam snimiti ovaj video jer ušao sam malo preduboko u nešto u što ne bih htio dijeliti. Nije ništa scary, nije ništa čudno i to, nego samo ne tiče se samo mene, tako da bolje ne pričati o tom. Tako da pokušat ću biti kratak. Na ovom papiru imam samo napisan naslov, doslovno nemam ništa, tako da sam ću ga pročitati. To sam sebi na poslu neki dan napisao na mobitelu, jer tek mi je tad to imalo full smisla. I ovo nije coaching, ovo nije... Ja nisam taj lik, ne. Ovo je sve samo za mene, jer i ja kad kažem ovak na glas neke stvari, jako mi imaju tek smisla i onda ja ih mogu bolje shvatiti. A po putu koji ih želi shvatiti bolje sa mnom, jer ko može uzeti bar jednu stvar iz bilo kojeg videa, bar jednu stvar da uzme za sebe i da bude kao ovo zapravo zvuči bolje. To je win-win situacija. Zato što sve ovo radim za sebe, ali neko može možda benefitati od tog. Isto tak neko može me call outat na bullshitu i biti kao nije to tak. Isto ti je win-win situacija, zato kaj i ja ću benefitati od tog, tak da ono. Ali da, uglavnom palo mi je na pamet, i ovo je tako no shit situacija, ali palo mi je na pamet da ako želiš progresat, moraš si priznat da si loš. I to toliko ima smisla, zato što svi žele biti na tom nekom self-improvementu. I self-improvement, kad kažem, ne mislim na klasični self-improvement i to ću ne znam koliko već puta reći, ali baš me briga. Self-improvement za mene je samo želim postati bolja osoba, da jednom u životu budem bolji za sebe i za svoju buduću obitelj i taj shit. Ne, to nije onaj klasični red pill self-improvement da mogu fakat jer me taj shit ne interesira baš. To je u tom smislu self-improvement i to bi trebalo biti self-improvement, ali to je sad već onaj video toksična muškost. Već sam rentao o tom, mogu još rentat koliko god o tom, ali neću. Da, self-improvement je za dušu, ne za dick. Liječiš samog sebe, healaš se, liječiš si dušu i postaješ bolji i za sebe i drugima. I za sebe i za druge. To je glavno self-improvement, da, ali ako uopće želiš self-improvat, a čini mi se da svako želi, uvijek postoji taj jedan motherfucker koji vjerojatno ne želi, koji je sam sebi savršen i koji ne vidi problem nikad u sebi. Ako želiš self-improvat, možeš si priznati da si loš. Zato što ako vidiš da si zapravo loš u nečem, tek onda možeš biti kao idemo popraviti to. Tako da, to je jako cool igra koju igraš sam sa sobom. Važno je da skužiš da imaš ego i da ti je ego sam po sebi velik i sam ga moraš pokušati spustiti. I to je više manje sve. Jer kad ne dolaziš sa velikim egom u nešto, tipa ako ti neko kaže da si loš u nečem, i ako ne ulaziš sa prevelikim egom u nešto i prihvatiš to, onda tek možeš razmisliti. Jer i kad ti svaki put neko kaže da si loš u nečem ili da bi se trebao osjećati na određeni način, ni to nije istina. Ali najbolje ćeš skužiti je li to istina ili nije ako imaš spušten ego i dalje imaš svoj ponos i to, ali ne misliš si da si najbolji, nego zapravo razmisliš o tom. Tako da, ne znam, malo previše rentam. Misliš su mi po svoja trenutačno, ali da. Ako se želiš improvat, možeš skužiti da sakaš. To je najbolja stvar. Tako da, teško je na početku, ali onda se navikneš. Navikneš se da možeš biti loša osoba. I ako si ti ok s tim da si ponekad loša osoba, ali u glavi ti je to da želiš biti bolja osoba i ne samo da ti je to u glavi, nego i radiš na tom, to je fucking W. To je fucking W. Da. Skužiš da sakaš, budiš kao popravit ću to i zapravo radiš na tom. To je fucking W. I
Vjerujem da to može svako, ali to neće svako napraviti. Tako da ako radiš to, već si tu buildaš bolji karakter i taj shit. Na tom self-improvement wave-u smo. To uglavnom to da... To je samo jedna rečenica, jedna misao koju sam imao za reći. I video traje već 5,5 minuta, ali... Takav ti je život, ponekad pričaš o nevažnim stvarima. Reci si da sakaš. I promisli zapravo da li sakaš ili neka ti neko kaže da sakaš. Jer možda si zapravo loša osoba u nekim situacijama. Možda. Možda i nisi, ko zna. Uživajte, bok.